Kamat kepala Slam mana kali yang jong aku nomik kamat macamlah song third ban budin ya gani but kaladon have a final stage but kumba lalong haji ni kiski kepala dep na so ban panpau ko jong sungu sa sisit ya baro ki ba ki bala ay jong kersan ki rusimen baro ki bala idan ko banta ko kraw dan ay men sim baro ko kam kan oblong but mana ban budin susu ban penstet ya gani kam Melayu alat ban dia kenduk dia chief minister na rom ta penting kena bangin la rom employee ke kam na department yo pludi ta ko bede bat upgradation dia ke surok na nompo haumden first part ke di arko kilometer ya ke ba 8 mang lemba NEC lembaga Ministry of Donor bat halor jong gani kadon kam yang aku MLA bangan din na kapor sa kapor mangisutu gidon sibun teli ki surok ki badon kam ki ba don on a priority dan ni top priority ki surok kala amde sa Giant Hill sa West Kasil sa South Garo Hill sa West Garo Hill sa Riboy panta tata bat kani ka surok nong po umden ru gede ko wi na ki ba kongsan ndrei haga perthei jang jing ya kini kejing kanan bagi omo kadon kami yang aku menunggu kemat dengan budin kagadau dari sini ngalai kenduk ni na kabenta ban penting kena ban planning kende haga top priority list kende for NEC na NEC ter Ministry of Donor ban yo ya kejing menjur ban yo yang cepen mang tengka kumbalamang kata kalong san puar klur kendai kuprala kandri wajar na banta ganeka first part kedik arko kilometer kedik intermediate lane na nompo somden margata mo oi pinane kajing ai budin na po serpot bat ngasutu biang-biang baladang yimla ban budin ni bagi dang don sipun ki surok ki bodon kam po ngajerla de kener budi ko wi ni ki bodon kam ka bang layo lan de kesini ban budin ban penting kena ter unta sya NEC unta penbek na banta ban penting kena ba sanction po jaga Ministry of Donor yo kalau ikat bala nonton jeng jong pada kani ketika ka bentar ke bentar ke bahar boleh jadi tren kedai ke tuna na umden ter sanapur ke pejangai sa kumba laiku pra kilometer kani kumba la update di pina ke portion report penmang ri lomba PMJSY ha ka bagi jeng penbet penbiang jadi di PR baru ada Delhi rural development na ta baniyo cibenjur bangit scam basyan bisa la baniyo ya cibenjur baniyo pentrikan ya baniyo surok na ta cibenjur jo perba bagi apil jo ngasai sin kalau bang Indonesia sitom ka tu bagi ba song senong jong ne gedong ka than jogi se than den kantam bagi Indonesia bani scam bagi mereka tenti ro menta da gaji trelang jong boro da gaji ku jong boleh bagi la ban poi su thong baniyo surok ka jubab kalong positif very positif penagaliang jong u menteri rang ba abodon buram lai gitu kular ko scam akaba kisisim kia pengong ipi surok ame genia kiba kwa bani priority sudah kiba dan kam sudah disurok dan dai gaji kun gajing budin jong kalong bentong aga top priority bagi la bani yo ai keneka surok na kan jing mentoi